مدازلقنا زانه خوب زانه پیامت دازلقناش اون Çünkü kuşlar çok iyi. Tamam, çünkü kuşlar çok iyi. Çünkü kuşlar çok iyi, var çünkü kuş çok mu? Vakıdeysi bu na çi zani piyametse piyamer var vasma minni merabbayna ve la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah bana vardı yani tübaş estıra beşnav bana mı var la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah bana şu birini tutum الآية إذني ذكر تلقين الذكر بعدين يو بيعمل إذن ورنتو يو بيعمل إذن ورنتو بعدين سنة بعدين إذا إذن ترى بيعمل صلى الله عليه وسلم إذن حضرت علي بينا شكل دو وتتجي بينا شكل إذن بنا طريق قادرية حقيقي طريق تلقينات الذكر كلها كيف شماتها قديم o gerekli o şeyhi kadri mezun gerekli o bana şekil telkin veren o mezun şeyh Rabbeşno وجب بعد كلمة توحيد يا الشيخ يربشنا سنته دائرة إذن ذكر إذن وتر ذكر ayrı mendu sünnet-ü verdim zikir izni vurdam bir sünnet ayrı o diyor şunu yo merdemek izni biraz izni peygamber hatta izni neresi izni peygamber sünnetli men ayrı izni bir mana için dünyada ne böyle merdem sadık ni bu serahaten ev merdem izni yo merdemek sadık ra neru bıratiş yiriş caizini bunu o merdem şer'i razıkı caizi ki neresini peygamber او فیض دیگن او سنت جانیان او فیض دیگن Allah Allah gayet gayet Allah 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 Allah
انو خرخدان ابو الحسن خرخانه وانا يوبا الرازنا تعمل بيعت بك يا ساكن قال شنو لا ساكن بار بي ليس خب ليس من الدرس تبراسي درسي امام جعفر صار الدرس تراسنن امام قاسم درس تراسنن سلمان الفارسي درس تراسنن حضرت محمد صديق اكبر درس تراسنن حضرت محمد انه وشاهد كوتو قاسم مدفونه شاهد كوتو او خرخم بيو لكن او اذن اسف وجدوا شيء ابو القاسم الجرجاني ان اذن داو ابا علي الفارمدي ان ازداو ابا يوسف الحمداني اسمه بمارم ان اذن داو شيخ عارف ابا يوسف الحمداني اذن داو شيخ عبد الخالق الوجواني ويجي اذن داو شيخ عارف الريوغيري الوظيفة ويجي داو شيخ محمود يجي الفارمدي عارف في الصادق يجي اذن داو خواجه علي الرامتاني يجي إذن داو شيخ محمد بابا سماسي ويجي إذن داو سيد أمير كلال إذن داو كلمة رئيس نقشبندية شاه النقشبند حضرت محمد بهاء الدين الأوسي البخاري إذن داوية هم داوية سيد حسني وخوش حسيني كمال رسول كمال غوث الخليقة او زمان غوثي او زمان انك شيخ مو نوجه اذن داو شيخ علاء الدين عطار اذن داو شيخ يعقوب الشرخي وجي إذن داو شيخ عبيد الله السمرقندي وجي إذن داو شيخ محمد زاد شيخ محمد درويش شيخ محمد خاجي يمكن لاجي شيخ محمد درويش وجي إذن داو شيخ محمد باقي وجي إذن داو مجدد هم علما دار عالم أمس باطنا شيخ أحمد الفاروقي نتي عادة عمره لحين عرفان وخد تمام مسلمانا تصديق كان شو اعتراض علمي يدي شيختين كبير ويجي إذن داو لاجي خو شيخ محمد معصوم ويجي عالم إكذاب كده ويجي إذن داو لاجي خو شيخ محمد سيف الدين ويجي إذن داو سيد نور محمد البداوي ويجي إنه إذن داو شيخ شمس الدين حبيب الله إن عادة كان سلسلة يعني ظاهرا ينوان ويجي إذن داو شاهد أهلوي شيخ عبد الله شاهد أهلوي ذاتك رئيسي النقشبندية لأن محيط ماذا الشام العراق حجاز انحجاز رئيسين ويجي إن إذن دام باطنا شيخك إرشاده وآل علم الإسلام رشد السلام ويجي إنه إذن دارو شهادة بني فاني لو زار جهات وانا جهات عمل وانا إذن خندانو شيخ عبد الله بن ملكاني خلفيه هذيك كيلو غوصه ويجي إذن دارو لاجي شيخ محمود فايزين شيخ عبد الله بن ويجي إن إذن دارو لاجي خله شيخ محمد سعيد الفارمي وقت شاش آشمي بيوم
على من شاوت وبات وشيرين توني مبيار من نيدو البيت أني سيد تكي أني جهد برا ورزانو بيجيكي برا وأني داني ديشي كم ديشي خسر وأنا سعيد سعيدي ما بنت سعيدة دياتا سعيدة هاي بي الدنيا يا أخي أنا إكي شيواني جعلي أماني جرع بيجان مرا ورشتو وانا جرع أنا مرا ورش وانا الدور نمت ومن تعالى من شفاعتي شاسي هذا مردم بن الجنة أنا هاي أجري حرمتنا إن الكون ومن تعالى بواسطة من شفاعتي شاسي هذا مردم نستحق الجنة بسبب شفاعتي من شباب تابعيتي شني الجنة هاي أجري حرمتنا هم آخر ما الدنيا هم آخر ما آخرت هم دنيا ما نزيد بنو شربي هم آخرت الدرجة ما رضا هم دنيا من آخر ما هم آخرت حقيقة أنا من حقيقة إنه فاتشي شعره مني بيجيا هلا صار مردان لا مردان مسائل شي جنة ما في مسائل دلالة كفر خلصي إسلام مسائل كفر خلصي ويجي إنه يقول لا يقول العارف بالله العارف في شريعة رسول الله العالم به وما يرش ناس ديت ومجاهد بقى على كلمة الله ودائما جهاد كرد حتى نفس بيني أنا وقت دين ساعات من الله وسيتي وساعدك ما رنكو اشتري بك هذا بدرني ما مشتري بك ما من دنيا دلتنو هاي بماني هاي بمش مقاد على خيخ الدنيا لبدرنو باش دوستان مارا باش من شما رضا و خدمتی که پیر ما کرد ما شما بمال خود باولاد خود بگان خود ما شما دعوتی شما راه هدایت شما مولانا شما پی بحثی آگاه ببین شما او فلاکت را ما شما خلصنا چرا ما راه حق شما الوا قابل مال خو قابل اولادان خو قابل کان خو مالکت حقیقت شما را چیک نمی‌کنه ما تنا به مالکین را هدایت ما تمام جاجی ما چی نمی حالا همچنین به بهی ما چین خود تمامی لکن ما اینو خدمت قابل دوستان خود کرد دوستی ما به بحث اینو فراکت را بخلصی دلالت را نشر جهنم نشر كفر نشر دلالات قابل خدمتي مع انه واجب الكاف عجيب فرد حق قال حق قال همي قال في عمل همي مع شمال بابا مع همي هرده شما ماشي مع همي هركي شما مع شمال بابا لكن خصوص مال ضعف قراب بالمال البعض شما ما ضعف أزيادتي ما في مهاجر ما في منفي ما ضعف أزيادتي ما كن رشنا ما كن خرشنا
فيكم بعديش من بلاغ باهية يبو تتاجين خدمتك باب الدنيا باب العادية نيبو تتاجين خدمتك قراك الدين خدمتك دوامك ان شاء الله وكنت شيك تنيبو مانا اني ننام بيت بدرك بس باش دوستان مراش باش قیامت نزدو و هیچی بچه دنیا بهنده و همین راه شیطان و نیش و راه دلالت و نیش و راه امید بیری و راه قیامت امید بیری وقت امید ماهی بیری حوضی قیامت محمد ودوستان خوبه معنی نگه برستی اومه برستی بیامه اومه جمع وزیبه کو بجا بیاری ما بجا هاتو تیجی روان و این وزیبه کو بجا بیاری و بس زار دنیا دما و نیش حلال اومه این بس أبي إدارة هم ضغطة بس حرامي هم لا يغنوا أخلاق أفعال الشيطانيات لا يغنوا يبقى أخلاق الشيطان فعل أفعال الشيطان ده ما شرير لا يغنوا ونش بس ما خدمتي ما كانوا ما دائما إن شاء الله ين وما شاد ما تيجي نادي يعني ما انتظار يمكن ما شاد إن شاء الله قاموا أمر ما بقيان ولا رزان ما أي جوان زوني ما شغاين خدمتك ما شغاين بدا كاري كان أول زمان زون أنك دنيا قيمتي جنو حقابي هم كانوا لك أو جان زوني ما شغاين رزيك ما شغاين خدمت كانوا بعدين تهني خاتيا تربك نبوت قابل الدنيا خو منفعتي خو انو قلت جابر تجابرني روج معشد ما قرانتك ما تمسؤول زون تركيني مني ناسب نبي عمري مشيني ما نبدا حكم جي ما كنت زندانا منفين تا ما نشكا وهل بيني دنيا وشي مرا فراجع نشكا هرجا بگي لكن تو هرجا بگي حجيكو شعري بني شناسنم حجيكو داري شو هركي هدف وهني وسيتي بجاهنا حتى بربينو الحمد مرازي لكن أما يدالا بك يا آدم نصرت كده المشافية أنا عارف شمالي بانا شمالي يدى ماشي فعل أفعال حركات الشيطان فاضقان جابه فشيرين أنجا فعل أفعال حركات پیامبر اصحاب پیامبر او اشعال افندی اشعال سعید افندی او خدمت جنو اشعال افندی مادم اشیر انشاءالله هو تعالی ما رفتنی انشاءالله شرفی دان ما یا رب ما بك لایقی عزیزیم بسم الله يا تمامك اللائقي خدمتي الدين يا تمامك اللائقي نصرتي الدين
Ya Rabbi tımabı ki layıkını secdin Kur'an. Amin amin ve selamun aleyküm velhamdülillahi rabbil alemin. Lillahi'l Fatiha. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Allahu ec'al lâ'âden برأفته وعلى رحمته بيجي نظام نيجي بسمع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الآيات bari ini donu danayış ama medhi müminaken medhi payra mesela nikatın payra zikromikin ve huuden رونشتين ذكرهم الكريم وعلى جنوب كشتان خسر قدين يعني كشتي راش شبيم يعني ان ذكرهم تعالى جايزو خادم پایرا بکنم جایزو من رونشته بکنم جایزو من کشتان خسر راشت خسر کشتان خسر بقدر ذکرهم den avukat halatan zikrehu ve teala eylemi kardeşim. Yoji zikr vakit tefakkur de halk semavat halk asmanandı de halk ardın insan tefakkur عظمت سماوات الشوانين أسطارنا يا عظمتك يا قدرتك صاحبنا بنا أما طنين عظام يا عظمتك يا قدرتك صاحبنا بنا إنه قلت من واجه ربنا ما خلقت هذا باطلا إنه عاد عظمان نطلق عن الكائنات بمعنى باطل خلق نكر إن خلق كانوا ما في عظمة قدرتي بيني تفاكر عظمة قدرتي فكري تري طاعة فكري تري عبادة فكري خذ فكري لايك نطلق مرحمتي وقال غضب ترى وحزبك سبحانك يا رب جزيتك أنا تختصتك أنا باتشي كافرانا باتشي دين سزانا باتشي منافقانا باتشي فاسقانا يا رب جزيك أنا ثم نزي باتشي رب فقنا عذاب النار يا رب ثم عذاب جهنم عذاب عادر بخدسني بلكي من وقت نتيجة ذكرهم يعني نتيجة بن تفكر عظمتي قومت على قدرتي خلقي لأن الكائنات نتيجة يا ربي تشيك بمعنى بفايدة چي خلق نكردو هشي چي كنتو خلق كردو چي معنى اسو چي فايدة اسو بمعنى بفايدة يا ربي تشيك خلق نكردو جرم واجو تفكر بكرو تاني دقائق يا ربي من استو تنزيه كنا تمام باتشي دين سزان مشركان كافران هرچی چی لایق عظمت الوهیت تنیو از تنظیم کنه تمام چیان چی ناقصی صفات ناقصی بادشاهی را تنظیم کنه تفاقس کنه
يا ربي من عذاب جهنم عاصمك بخلصي إنه ظاهر لازمه يلاقي مادم نتيجة ذكر خده وقت ذكر كات ذكر خده يلا تفكر بكم عظمته لقدرتي دلت مرحمتي لقال غضبي تفكر بكم وقت تفكر بخو تنزیهی امید تعالی باتشی مشرکان دیسان بیاو بیر یا رب تو باتشی این را منزهی خود جاوازا زی غافلان گردیم گردیم در وضعیت بعد ذکر خود گرد تفکر بکو در قلب خود عقل خود یا تفکر که ذاب خودی بکو سکوت بکرو رشد و صلاح خوب وازو نو ها پایرابو ها رسط به رونشکی بو پایا کشتان خود سر قلدائی بو میان جلان خود را کتو نگی در بو ذرا نکنو ذکر کنو روشم ذکر کنو ایجاب که الله را شنو پایرا گره اسو چی اسو ذکر کنو همه تعالی مدنی کنو نو گره تمام حالتان ده مردم گره ذکر همه را غافل نیم از پایرا ذکر نیکری از رونشتی ها نیکری یا از قلبی ها نیست چقدر این حالتان ده گره دائما ذکر همه تعالی گره بکن که جاده ذکر همه تعالی قلبی بنون چرا پیش بو آبدس خانه بو الله چارشو بو نجیس بو جله بو اوتل بو قهوه بی سوپ بو مثلا منافقه سیهوی این چیز این جانده مردم قلب خوده باندر بود جامعه بکرو این اوتکی جان هستو مثلا چوچنو جای تمیز و طاهر و اینو غفلت جرینیم رازی و الله دم مگت که یواش باش غفلتی زاید بگو حضور جنی برازیو جنی شکل حق برازیو آجاد چی بگره بکن ظاهر جهره بکنو که زانی یو خیرک یو گوشتر بین شرکه کنو دخیل چیکه قلبی کنو ذکر یو زانی کنو زان و قلبی تیده ذکر رو میکنی او ذکر ذات مقبولو او اینو زمان ده اینو جهرن کنو و یا تیکه مردم یعنی پیسر او بانو تو همه فیلم بیر از همه فیلم تو بیر اینو به ما همه تعالی بفینی ویدیو بینن از تو را بشناوی تو بانی الله توش مرا بشناوی باشی الله اینوشی در این وضعیت دانده خیر ضاف خیری صحابی ضافو پیامبر یعنی این صحابی اهل صفات ذکر جاری کردیم یعنی این منو یجی ینده پیامبر ینده ذکر کرد و جماعت رونشتی و جماعت آوان دا پیامبر روند نشت جماعت ینده رسول اکرم وضعیت بعد ذکر خود اگر تفکر بکن در قلب خود
عقل خود یا تفکر کذابخوری بکرو سکوت بکرو رشد و صلاح خوب بازو نو ها پایرا بو ها فرصت به رونشکی بو پایا کشتان خود سر قلدائی بو میان جلان خود را کرده بو نگی در بو ضرر نکنو ذکر کنو رونشم ذکر کنو ایجاب کر رای راشنو پایرا گره اسو چی اسو ذکر کنو همه خانه مدحی کنو نو gerek tamam halattan lazım gene zikri homela gafilni az payra zikri nikri az ronuşya nikri ya az kalbiya ne çıkadan halattan gene daima zikri homela taala gere bak ki candan zikri homela taala kalbi banu çela Fis bu, abdesthane bu, Allah! Çarşı bu, necis bu, celle bu, otel bu, kahve bir, süt bu. Allah! Mesela münafıkesi, hüyeci, ne candı? Lazım kalbi kudu. باندر بود ذکر میکنم. اینم تکی جان است مثلا چوچنو جای تمیز و طاهر و اینو غفلت چرینی برازو. Allah. Dem meclis ki yavaş var. Gafleti sahip bu. Huzur çeri برازو. Diz şekli hak برازو. Açan çift gerek okur. Zahiren, cehren fikru ki zani yo xeyrik yo goştayı ben şirci ben de xeyr çünkü kalbi iken zikir yo zani iken zan-ı kalbi teyde zikir o mekeni ama zikir daha makbulu او این زمان اینو جهرن کنو و که مردم یعنی پسر او بان تو همه فیلم ویر از همه فیلم تو ویر اینو به ما همه تعالی بفینی ویریو بینن از تلا بشناوی تو بان الله تجمرا بشناوی باشی الله اینو شی این وضعیتان ده خیر ضعف خیری صحابی ضعفو پیامبر میانین ده صحابی اهل صفه ذکر جاری کردی میانین ده منو یجیین ده پیامبرین ده ذکر کردو جماعتین رونشتیو جماعت آوان ده پیامبر روند نشد جماعتين رسول أكرم من ذات عند ذكر كادن واتهم تعالى من مكانه هذه ديال فيها شبه ذكرهم بكرين لو انه شيء شاياني ثواب ذكرهم تعالى وما شبه جهلا ذكر مكان شما ذكر شما جهلا على نظام كريم الله كتب الله ملائكة وانو ويحاضر فيني واني مؤمنا صالحا يا رب بك مؤمنك صالح مؤمنك صالح يوجي ذكري كريم ظني قلبي بنو تأثير كانوا أو بانج ذكر يانو نور ذكر فكرة بيجان كون غوشي راشنو كون قلبي نار بنو
و تلین قلوبهم الى ذکر الله و دارم قلبی نرم بنو ذکر همیر چقا واجو الله نرم بنو ذلاسی تماشینو یعنی تنبلی batılayış cirini evladım. Çıka vacu, kalbi nermenu, o şunu. Çıka zikir bükru, yani batılayış, ciri çinu, çıra kalbi nermenu, yündema şunu, çiku nermu, ne bosyanu. Ne kalbi vatı zikir ne kuru, vışku, vatı zaf, alt şikenu. Naira fazla nişken zikri olmayı نهاية مردم ذكرهم دائما ذكر علامات السلاح مردم فاسق مردم دينسيز مردم أهل البدعات أيضا نشكن ذكرهم منافق نشكن ذكرهم كرا قلبي صرف كان ربا وصيانا شكا شكانو وصيانو لكن وقت قلب المؤمن ذکر ہومے تعالی مطمئن بن باوریم ہومے تعالی برازیم وقت باوریم ہومے تعالی برازیم قلبی نر بنو وقت قلبی نر میں چقا بانجو ینو آتش دل لاسی چقا بانجو در بنو چقا وشیر وی دماشنو نمسینو چقا واجو اللہ دازا در بنو حدا و بخون بندر یعنی çünkü kalbi nermenu ve tezinu kulubu belayim benu nermenu kalbin bi zikrillah bi zikrumeh çıka zikru kalbin nermenu devam ki o bavari biraz yenu bi zikrumeh bavari biraz yenu vakti esasen ameli salih çıra biraz yenu bavari de biraz yenu Vakti bağırı merdman tamamen Muhammed Teala bu mu? Ameli merdman ben salih merdum günahına dur şunu. Çıkar bağırı kim bu mu? Daha khirana dur benu. Hatta bağırı bir karışım günü khiri karışım. O nizdi günah benu khirana dur şunu. Vakti zikir ne ko? Merdum vakti zikir kâd şerrattır şunu, nizdi kheyran bunu, hep kheyrandır şunu. Çünkü bağırıyım biraz, vakti bağırıyım biraz ya. Sekine kalbi diyor, sekine ya sükunet diyor ki Hümeyi Teala kalbi diyor son gün. O sekine, ben o nur iman, roşnayı ciri birazdan. Şimdi mesela hani lambayı taşçını bu itaban zulmat mayobina ne şinasin mayobina ne bilin. Lakin kama bu vasıhına nur mayobina bilini. Hakikaten bilini en camide kam esu kam çinu şekline cami valiyetine cami telki kam sıkıyor suru siyahu ma pemena nur zone. Vaatini nur çini var çıkne zone. İnnehu vaat nur kod kalbi mervan nur iman. Merdim bu vaatte nur iman mani khairan zonu. Mani günah zonu. Zar cennet çiğ mani. Zar mani cehennem çiğ. Zaru mani ibadet çiğ. Mani namaz çiğ. معنی زکات چیو روزه چیو حاجی نفر جنی معلوم من معلوم بزانم ben عالمی این وضعیتان lakin çok ben eğer nur bu vakti nuru içini bu tarihi kubru nur imanu roşnayı roşnayı tarihi yüzeyi binanıyor مردم de روشنایی bu başko, merdem de tarih de bu başko. Yani hala merdem Müslümanı imani bu nur imani bu o Müslümanı başko, o mümin nur imani içine ucu başko. Ve amel menzonu, ve şekli de anya menzonu. Çıra inkar nur
elektrik bir cebi kucağı ki eseri alsan yerin nüftüş. Nevatın nur kalp Allah ve nur vatı tabuku bebeş al nur daima alsan yolladı raşi kalbim merdimandı yolladı ve ya ampole kızavrundu dünya roşunken ne hava ampol hakaikan mane eşya mane ayeta mane Kur'an mane peygamberi mane ahiret dünya ver merdimandan zanayiş çünkü yine nur seni ikabı mahanından zanayiş marihini biraderim av nur iman merdiman ilim birader av nur iman fiili zikri oluyor bazı zikri olmayken mutmain be صعبا الرمز حتى قلب المؤمن زي راديو زي تلفزيون زي وقت في عمل صحابي في عمل ايه الراديو ينبه درابان براتين ben bırakayım televizyon yani hakaik mane eşyan levh mahfuz bağlı televizyon cidden ilimcini vaziyet meselelerde Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu rolü cümle kutluvandı dedi havandı hudud-i İran'dı beni İran'dı memlekette havan ordu İslam hal istirahat mı ordu İran heşte hadar ordu İran vaş füceten yok balkı mıradu ordu İslam sıra Çin'i güretti mi karakol tertibat-ı muhafızını güretti mi kumandanı İran'ın vaziyeti vaz balkı mıradana füceten enena peresi perkişana hadis radyo nevale kedi Hazreti Ömer Teala pedal aniyati haddi ordiyi hadis rahatu bahafız kuvveti karakoli içinu niyo nevale kedi ordi İran heşe hazar musalla kaymira beyyenu bebu kullehu lehuna hadir biru eğer bu kontelle okula ordu İslam tamamen esir bin hamın kışkış bazı vaziyet binenu var ya zariyet ve cebel emirdan kumandan kumandan o tamam asker ordu İslam kafir eşnavin الماجي امير المؤمنين وبعض الرأي تشير الكوع ذلك كوريانو اما هكذا كابيقو كانوا تكي مسحات اشياء اما جاوانانو هكذا كابيقو كانوا ورمانو بالله وكوني وردي هنانو بغادر يكون بغادر يانو هاي المسحابيات شنو بنانو والله الله صحابي كابيقو كان كوني يعني وادي كل من يخشاش كده طابي ما دافر دافوات قد هالشي نيجي مع رئيس المعتنين وعوار شورس حزار عسكرينا تلف دافوات شورس حزار الرمى ordu İslam muzafferiyet ikzafin biraz او شورس حزار دماغات عايز برئيس البيت وهذا جمال ما جمع خريسينو حضرتي علي البردن يا امير من او شبت خطوات ويا سارية الجبل او شبت الله والعيب انا من دي اردي ما تعالي استراحت دشمن باصم براشتي فتحملني قال محمل با وما داني دا
Muhammed damı var. Şeyh Umir'in hücum bitirin şerifki. O meydana nusratta. Bade hotro ijtima. Mizgin yanu. Medine ma 8000 ordu İran malum kar. Silahı her şeyi ma hasil bırak bir ganimet bir ma. Mizgin yanu Medine. Varışıma çıkela van ma roş cüme istirahat. Ma hu cilmini huşetin. Ma herkes kul istirahat. Kumandan istirahat da olma. O benki Hazreti Ömer amıma, kırrama, hadi. Bana her şey kucağı verdi. O maaşı hakikaten ordu amin. Eğer av dakikada maniçin, ma bir amin kırşız ma bir nesin. Vakti maaşı evi kötü bakın. Hayır bu maaşının ma kötü ama kamanda. Daha boğazı bir kırş. Ma galip. Kira, yani av nur. İman da Hazreti Ömer'de ben yani tamam adman beni emriydim. Mısır'dı. Mısır Kureş. Yani Mısır her sar yok kendi kabede mücavherat ben de eşin değil. Zaten padişahın ilas ma'anın kenardan ilahi ve avfıdım bak. Vakti yenu avliyenu anıyor kendi kabedeyim beni adet khusa sahibi bandının çu valla kendi manin ilahi padişahın il avliyenu olma ma'amsa peygamber vermedin ma'ana kenar kuri erino ma mücevherat ma beni erdeli nil o konu nil padişahı nil o da olma sahibi ma çikin nil ona ben o katlu ben kenasıma seni benim kişinin katlu haramu olayı bana ma nizan çıra ve hatta ma bir gezber benim ve en kenab ömrü semen ve ne ma kabul ne kedi şimdi Amr-ül As Vali Rabani Vali Kumandan Hocu Boyan Nubanu ya bedre ma bir emir müminine güreş var müsaadedik işte ma haberdani Hazreti Ömer Hazreti Ömer çeğmerken bazı emri seni bu mazıyı ki bani veda kena yiragin bani ve emanet bindru berin saat emri Hazreti Ömer Ahmet çıkmazıyım mazıyım çıkmazıyım bir mazıyım van pek şimdi van yok kağıt ekini sen niye Rabbanu van in kunta tecrüb bi emrillah ve ceyyettu bi emri umi cari beni ceyame yenip be ve illem tekun tecrüb bi emri ceyyettu bi emri umi ne bi emri gayri umi ne cari mabıtı çinem yok kağıt ekini sen bana verin hocam avcıyı kenaşı bağırdığında onu kağıt verdin her nihayet keneden kağıt verdin daha ki avıydım olmaz kendim versin sahibi şimdi Ömer'in Abdülhazi Amr-ül As Vali şimdi bir hazır beni kendi kuhani her şey bana da sıma bindirin ka avcıyı kuşuma kenayı kuhardığında tasım kendi mabım oyunu bazı mektubu Hazreti Ömer etti, Mazdon'un değil. Eğer Nil kabul kerzeyi bil, Kur'an mesele kardeşim. Eğer Nil karşıma çekil bütün. Seni beni kağıt erden, kağıt versene, al ne versen al. Sarı al, bin al, her bir yol renkli ders, biyaz metro var. Yani yok anekedi, ne ki coran yani. Ama her can biyaz metro orada. Her metro sarıyın verin zeytinti burada. Vermenin açamıyor ben Müslümanı. Allah! Benim her şey ben hem halifedim, ben hem Müslümanım. Benim nefsini iddiayı Hazreti Ömer kar
در حال هر جالوز همایی نمیدند دائما دا وقت خود ورده یعنی قاعدی جلد نمیدند در مدینه بیاره حال حجیو حضرت عمر یو قامچی دا پروات ورد همایی مدینه در جلد حجیو چونی رو در کتن امرین بن امرین نور ایمان قلبی o insana gidip bu tamam tekamül bükür. Yani dırra bengenu, bendonu, vinenu, cikne benu mane ama bir televizyon, bir radyo, bir teyp bengenu, bendonu, kısadayşan genu, kiyan genu eğer ذكرهم تعالى بكر ذكرهم تعالى دوام بكر هم محرمات نواهيا هم عاصر بكر آبزور دائما زيت بنو جني علم برازنو بنو عالم بنو زانا هرچی هم تعالى في دون زانا واسي عنه نهاية ذكر ضعف موقعك عبادت شریعت ذکر موقعی که پیرستو چرا آیت دا باتی سه آیت دستو باتی ذکر کنو منع ذکر کنو منع ذاکران کنو رسول اکرم رحمت این کردو منو ذکر اشکراش کنو جاری الله 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 منو ذکر جاری أنا وقت يواش باني كي قلبان قلت يانا تعال ذكر خفي ذكر السري أو بقلب خود كني أو أخفاء ريك يعني هنا علاقة ظنو بان جديد شنو قلبي هو تفكر ده خلق عاد منظر ده نامه هميده ده صفات هميده ذات امید تفکر نیم کردش وانو تفکر عاقبتی آخرت کنو جنتی جهنمی iki vakit ben o nur-i kızaf mühim bırakenu erkenu de televizyon nur-i kızaf fillu av nur vakit bırakenu her caşken minu beytliyor erkenu hatta renze bürüsk don puru erkenu cennet nimeti desin şekli cenneti nimeti cennet minu ba vasıta bark Brazil'in. Yani Rus'u salah zikir Brazil. Yani aynen gerek zikir en bekri zikri tu fasih muvaffet cehri gerek fasih tu fekra veju Allah 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 gerek ana şekil bu. Yani en galat gerek bu. Gerek sert bu. Vakti benders layıştı. Yerindir bendirum. Eni çıkır esulin eşç. Yani hani alakayı sonu. Ben dedi çinu kalbi o tafakkuru. Tafakkuru da halk azmanı. De name umede, de sıfat umede. Zat umede tafakkur ne kardeş? Onu tafakkur akıbeti ahiret kenu. Cenneti, cehennemi. İki vakit ben o nur-i kızaf. Mühim bırakenu. Erkenu de televizyon nur-i kızaf filnu. Av nur vakit bırakenu her caşken filnu. Beyt filnu. Erkenu hatta renze bürüsk. Dan turu erkenu cenneti nimeti desin. Şekli cenneti nimeti cennet binu. Bağvası zeyçeyo bak. Bırakenu. Yani Rus'u salah bir zikir bırakenu. Yani aynen gerek zikir
تأن بكري ذكرة فصيح مواطنة الجاهل كيني يعني فصيح تفكر فيشو الله 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 قال أنا شاكل بو يعني ال غلط قالت بو قالت سات بو واتو بالناس نايش ده يرد بندرو إن تكي سورين إيش أبلا دبن دبن يس بين خاتون أبلا بين خاتون دبن خاتون 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 دبن دبن خاتون دبن أنا تكلمت خاتون دبن لا دبن خاتون هم لا دبن خاتون خاتون بين خاتون بين خاتون أبلا على كذا جواب عندنا يا معناه اللي أنا محاجزين كان مفسرين حديثين الدنيا لو أتى العبد بعبادة ملء السماوات والأرض فلا بد أن يحشرها الله مع من أحب من أهل الدلالة آيات كيف في أهل الدلالة يجي حدك خلاف السنة فلتعالى تسكينه لجميع أهل الدلالة تحجد جنب عبادته تحرى الله تجيب يختصب الناس ولا يقتل فالله ولا عالم وكان عبد من الجميع إذا لو أتى العبد أي إتيان بجعب عبادة من السماوات والعبادة حرى عبادة بجانب فلا بد خلاص السنة أن يحشرها الله مع من أحدثنا إلا خلق تعالى أي عمل بطال ولا يقبل من خاتم ولا عزم فأساسنا هذا الشيء قبل نارك هنالك همارة أو مرنكو جلالة جهل الجلالة عنك جهل كبه عنك يجي حرسية يجي دشمن خريج حرسية تنين عميرات دشمن خريج عمل خريج عمل تبكي عمل تبكي أما كل ذلك حتى فلتعالى الميجان جبت عمال الغلط آيات منين الهندك بعد الكفرين بكين تناوي نفسه اشترى ناصرا اشترى بعينهم يعني خاصة يعني نه فلتعالى تهديد كالسواء وهديك اشترى جبت عمال طابشا بتعابي على الميجان اگر هون میرا دشمنی ببینید تمام عمله و بطال که میگه اگر هم پیش قابل دشمنی من از عذابه که عظیم عذاب الدنیا و آخرت و عذاب کم عمله و بطال تحلیلی که جاء ملک جرد دوستای به دشمنی خلیلت دوستای به دشمنی حضرت محمد جرد نشد لكي تخلي صوت الخليل صوت حسن محمدي الكاتب صوت الدشمن خليفة الكاتب صوت في عمل الخلق عبد الله أرق أبو النابة والله يا سبنا كيكي يرتبخا وهذا سؤال دوستاي بالدشمن انترى بكم والله تبقى أبو النار كيف دوستاي الدشمن انتبه أي دوست انتبه حرم الدشمن ترى دوستاي بكمل غيرا جاندكي والله كم قبول ناكي كم يا قبول ناكي وليس ترى ناكي يا جرى مرض حتى حضرت علي بيجا رضي الله تعالى يجبوا عليه الدشمن اجتهادا يجبوا عليه يخرج بشيء او يشتغل بشيء يجبوا عليه اشترى بشيء في خير تعالى دوست الدشمن غطنا الناظر أنا واقع الكتاب دشمناتي بالدشمني اللي أذكريها سوي ناجع ماله يا يمور بارده قرمان يمديك بيده دوست الدشمني من دشمني منه دوست الدشمني من دشمني منه دوست من دوست منه يا عمال لازم أعيشه بس كل بيها غافلة يدش ما يغلي عادته
düşmeni Hazreti Muhammed Allah! Kamera düşmeni Halil gel, düşmeni Hazreti Muhammed gelin. Bir emri Halil, Peygamber Halil ne gelin, bir düşmeni Halil, Peygamber Halil gelin. O cihamdi gelmiş de kapıya gireydiler mi meşini yaptılar mı? Öyle sahabe selam verdiler mi? Rızk emrediler, çıkar istirahat etmediler. Ama Müslümanlar aydine vallahi bir aydemedi Müslüman da. Allah. فدعز لخنا زاني خود بزاني پیامبر دعز لخنا ایش اون Çünkü kuşlar çok iyi. Çünkü kuşlar çok iyi. Tamam, çünkü kuşlar çok iyi. Çünkü kuşlar çok iyi, var çünkü kubiş çok mu? Bakın neyse bu na çi zani peygamberse peygamber var vasma minni mena bejna ve la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah bana vardı yani tübaş estıra beşna وأنا مبا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا شو بإذن تدوم الآية إذني ذكر تلقين الذكر مادام يو بيعمل رئيس قرأت يو بيعمل رئيس قرأته مادام سنة مادام جلائي ترى بيعمل صلى الله عليه وسلم إذن حضرت علي بينا شكل دو باطل تجي بينا شكل إذن بل طريق قادرية حقيقي طريق تلقينات الذكر كل كيف شمته قديم o gerek ki o şeyhi Kadiri mezun gerek ki o bana şekil telkin biraz o mezun şeyh Rabbeşna وجب بعد كلمة توحيد يا الشيخ Rabbeşna سنته نايرا إذن ذكر إذن وتر ذكر ayrı mendul sünnet-ü merdun zikir izni buradan bir sünnet ne ayrı o diyor şunu yo merdemek izni biraz izni peygamber hatta izni neresi izni peygamber sünnet-ü merdun ayrı izni bir mana için dünyada niye böyle bazı sadık ni bu serahaten ev merdim izni yok merdimek sadıkra nerum büretiş yiriş caizni gunu o merdim şehir razıkı caiz çünkü nerasını peygamber o faizni gen o sünnet caniyen o yok faizni gen Allah Allah hayır şefkat hayır şefkat hayır Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. إنه إذن إنه خلقدان أبو الحسن خلقانه وانا يوبا الوازنة تعمل بيعت بك يا ساكن قال شنو لا ساكن فربي ديسي خب ديسي مت الديسي تبراسي ديسي إمام جعفر ظالم ديسي ترازنن إمام قاسم ديسي ترازنن سلمان فارسی داشت رسن حضرت محمد صدیق اکبر داشت رسن حضرت محمد انه وشهید کوتو بقاسم كان قاسم مدفونه شهید کوتو او خرخم بيميو لكن او اذن اسر وجدوا شيء أبو القاسم الجرجاني إن إذن دو أبا علي الفارمدي إن إزدو أبا يوسف الحمداني اسمه قمارن إن إذن دو شيخ عالف أبا يوسف الحمداني إذن دو شيخ عبد الخالق الجواني وجي إذن دو شيخ عارف الريوغيري الوظيفة وجدوا الشيخ محمود يجي الفغنوي يعني عارف في الصادق يجي يزندو خواجة علي الرامتاني يجي يزندو الشيخ محمد بابا سماسي ويجي يزندو سيد أمير كلال يزندو كلمة رئيس نقشبنديان شاه النقشبند حضرت محمد بهاء الدين الأوسي البخاري يزن دوية هم داي سيد حسني وخوش حسيني كمال رسول كمال غوث الخليقة أو زمان غوثي أو زمان بيوم إنك شيخ مو نوجهوا إذن داو شيخ علاء الدين عطار إذن داو شيخ يعقوب الشرخي وجي إذن داو شيخ عبيد الله السمرقندي وجي إذن داو شيخ محمد زاهد شيخ محمد درويش شيخ محمد خاجي يمكن لاجي شيخ محمد درويش وجي إذن داو شيخ محمد باقي وجي إذن داو مجدد هم علما دار عالم هم باطنا شيخ أحمد الفاروقي نسي عادة عمره لحلم عرفان وخد تمام مسلمانا تصديق كان شو اعتراض علمي يدي الشيختين كذا ويجي إذن داو لاجي يكون شيخ محمد معصوم ويجي عالم إكذاب كده ويجي إذن داو لاجي يكون شيخ محمد سيف الدين ويجي إذن داو سيد نور محمد البداوي ويجي إذن داو شيخ شمس الدين حبيب الله إن عالم كان سلسلة يعني ظاهرا جنوان ديناي ويجي إذن داو شاهد أهلوي شيخ عبد الله شاهد أهلوي ذاتك رئيس النقشبندية محيط ماذا الشام العراق حجاز انحجاز رئيسين ويجي إذن داو باطنا شيخك إرشاده وآل علم الإسلام رشد السلام ويجي إنه إذن دارو شهادة في نفالي لو زال جهاد وانا نجهد عملك وإنه إذن يكون دارو شيخ عبد الله فني ملكاني خلفيه في له غوثه ويجي إذن دارو لاجي شيخ محمود
Fevzi. Şabla وجه ان اذن دون الله يخون شيخ محمد سعيد الفارمي وقت شاش آشمي بيو شعري مني شاوتو وقت شيرين تورني مبياري مني ديو المين اني سيد تكي اني جهاد vera vurzanu, peçekir vera. O hani dani deşi, kem deşi kusan, van Said. O Said'i. Maveta Said'e, diyata Said'e. Ay bey, dünya yaklı. İki çivani. Şahri Efendi çıran peçek bana vuruştu. Bana çıran ene bana vuruş. Bana tornumu Hümme Teala bu şefaati şahsi hazam verdim benim cennet. Hayır acil hürmet gene. الكون وما تعالى بواسطه بشفاعتي شاسع هذا المذهب استحق الجنة بالسبب شفاعتي بالسبب تابعيتي شنو الجنة غير هذه الحرمات كان هم آخر ما الدنيا هم آخر ما آخرت هم دنيا لما نزهد بنو شرفي هم آخرت الدرجة ما رضا hakikaten انه فاتشي شهاده بدي بيجيو الا صاب مردم لا مردم بسايه işi cennet ما bir بسايه دلالت da küfür akadisi İslam بسايه küfür akadisi ya ويجي انه اذن يقول لا يقول العارف بالله العارف في شريعة رسول الله العالم به وما يرش ناس نيت ومجاهد وقابي على كلمة الله ودائما جهاد كان حتى نفس بيني انا وقت دين سعد من الله وسيتي وزراعتي Varın koşkarı bek. Öyle mi duracağım? Ben koşkarı bekim ben. Ben min dünya tarafını. Haet bimani haet bimiş. Makat ala kheyku dünya rabdurnu. Baş, dostan maram baş. Kimin? من شما رضا و خدمتی که پیر ما کرد با شما به مال خود به اولاد خود به کانی خود با شما دعوتی شما راه هدایت شما مولانا شما پیر بحثی آگاه ببین شما او فلاکت را ما شما خلصنا چرا؟ ما رای حق شما روا قابل مالی خود قابل اولادان خود قابل کان خود ما کتم حق نکرد شما را چیک ننمید ما تنابی مالکین را هدایت ما تمام بیم چه احتیاجی ما چی نبیم حضار حمزه ببیجی ما دین خود تمام بیم لیکن ما اینو خدمت قابل دوستان خود کرد دوستی ما فهم بحث انه فلاکت را بخلصی دلالت را نشر جهنم نشر كفر نشر دلالات قابل خدمتي مع انه واجب الكاد عجيب فرد حق قال حق قال يومي قال بيامي يومي مع شمال بابا مع عمي هذا
شماری ما لكن دون خصوص ما نظام قرام بما الوقت شمار ما دام عزيزتي ما بي مهاجر ما بي منفي ما دام عزيزتي ما قل رشنا ما قل برشنا في شما في عقاب بي شما حكمنا دلالتنا بخلص إن شاء الله فواحد ما التلفونات تجي الدنيا جابا إني بس قالوا يترين خدمات بكري شو هالدوية شو هالكيف يبقى لنا باش ما تجي فيغو ما تجي من بريق وباقي يبقى تتاجي خدمات بكري ما بالدنيا خو ما بالرعاتي خو نيبو تتاجينا خدمات بكري قالوا يترين خدمات الدوامك إن شاء الله وكنت شيء تنيو ماما أنا ننام بيت بدرك بس باش دوستان مراش باش خيامات نزدو وعيني بس الدنيا بعدها وعني راي الشيطان والنش والراي دلالتنا والنش والراي أمين بيني والراي كامل أمين بيني وقت أمين ما يبيني عودي بأمرتا وأمين رجمين حضرت محمد وتوطن أبوه وأحوال الله معنا وأنا نلقى فرسني أمين فرسني بأمين أمين إذا والديكم بجاب يعني ما بجاب تجي ربال وعيني والديكم بجاب يعني وبس صار الدنيا دما والنش حلال همين بس أمي همين إداري همين الزوطة بس حرامي همين لا يغنيو أخلاق أفعال الشيطانيات لا يغنيو يبقى أخلاق الشيطان فعل أفعال الشيطان تماشيين لا يغنيو ونش بس ما خدمتي ما كانوا ما دائما إن شاء الله ين وما شاد ما شيء يعني ما انتظار يمكن ما شاد إن شاء الله قاموا خبري ما بقيان وجا رأسان ما أي جوان زوني ما شغاين خدمات كان ما شغاين بدا كاري كان أول زمان زون أنك بنا خدماتي جنو ما حقابي همين كانوا لكن أو جوان زوني ما شغاين روني كان ما شغاين خدمات كانوا بعدين تهني خاتية تاسبك نموت قابي الدنيا خو منفعتي خو انو قرد جابر تجابرني روج معشد ماجرانتك ما تمسول زون تأكيني مني ناسب نبي عمري مشيني ما نبدا حكم جي ما كنت زندانا منفين تا ما نشكا وهل بيني دي نواشي مراجع نشكا هر جا بگیر لكن تو هر جا بگیر حتیکو شعری بني شناسنم حتیکو داری را شو هر که هدف وهذه وسيلتي بجاهنا حتى بربينه الحمد لله لكن الله يدار بالك يا ابن الأستاذ بدأ المشافية الآن شمال بانا شمالي يدماشي فعل أفعال حركات
دردی شیطانم فازخان جا برده بشیرین آنجا فعل افعال و حرکات پیامبر اصحاب پیامبر او ایش علی افندی ایش سعید افندی و خدمت جنو ایش علی افندی مادم اشیر انشاءالله همه تعالی ما رفتن دیگه انشاءالله شرفی دان ما یا رب اتما بک لائقی عزیزی بسم الله یا اتما بک لائقی خدمت الدین یا رب اتما بک لائق نصرت الدین یا رب اتما بک لائق نصرت الدین آمين آمين والسلام على الرسول والحمد لله رب العالمين لله الفاتحة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله اجعل برأفته وعلى رحمته بيجي نظام نبيجي بسمع الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الآيات bari ini donayış ama medhe müminan kenu medhe payra mesela nikazı payra zikromikin ve huuden ronişteyi zikromikin ve ala junubi kıştanı kusar kaddiyen yani kıştı raş çepim yani zikromi ta'ala caizu Adım payra bıkırım. Caizu men ronişte bıkırım. Caizu men kıştanı kusar. Raştı kusar, kıştanı kusar, bakadı zikrim. Dene avkat halatan zikrim-i Teala edelim kardeş. Yoji ذكر وقت كان تفكر خلق السماوات خلق آسمانان خلق أرض الإنسان تفكر عظمة السماوات الشوانين آسمانان آستاران يو عظمتك يو قدرتك ضعفنا بنمت أما ثانيا عظام يو عظمتك يو قدرتك ضعف بيننا إنه قالك من واجه ربنا ما خلقت هذا باطلا إنه عاد عظمان إنه تبع الكائنات بمعنى باطل خاف نكر إنه خاف كانوا ما في عظمة قدرتي بيني تفاكر عظمة قدرتي بكري كري طاعة بكري كري عبادة بكري خذ بك اللايك نوتو مرحمتي وقال غضب ترى وحزبك سبحانك يا رب الجنيتك أنا تختصتك أنا باتشي كافرانا باتشي دين سزانا باتشي منافقانا باتشي فاسقانا يا رب الجنيتك أنا ثم نزهي باتشي رب فقنا عذاب النار يا رب ثم عذاب جهنم عذاب بادر بخلصني من وقت نتيجة ذكرهم يعني نتيجة بن تفكر عظمتي قومي تعالى قدرتي خلقي
این کائنات نتیجه دارم چی که به معنا به فایده چی خلق نکردو هرچی چی که تو خلق کردو چی معنا است و چی فایده است به معنا به فایده یا رب چی که خلق نکردو گرم واجو تفکر بکنو دلیل دیگه که یا رب من از تو تنزیه کنا تمام باتشی دین سزا ای مشرکان ای کافران هرچی چی که لایق عظمتی تو الوهیتی تو نیو از تو تنزیه کنا تمام چیانی چی که ناقصی صفات ناقصی باتشانی را تو تنزیه کنا تو تاقص کنا یا ربی تو من عذاب جهنم را معاصبه که بخلصی اینو ضعف لازمه یعنی که مردم نتیجه ذکر خوده وقت ذکر کرد ذکر خود اصلا اگر تفکر بکنو عظمتی امیده ده قدرتی ده دلت مرحمتی ده ده غیر غضبی ده تفکر بکنو وقت تفکر که بخو تنزیهی امید تعالی باتشی مشرکان دیستان بیاو بیر یا ربی تو باتشی این را منزهی خود جاویدا زی غافلان گرد نیم گرد دعوضیت بعد ذکر خود گرد تفکر بکن تو قلب خود عقل خود یا تفکری که زار خودی بکرو سکوت بکرو رشد و صلاح خوب وازو نو ها پایرابو ها فرصت به رونشتی بو بایا کشتان خود سر قلدائی بو میان جلان خود را کنتو نگی در بو ضرر نکنو ذکر کنو رونشتم ذکر کنو ایجاب کر رای راشنو پایرا گوری هستو چی هستو ذکر کنو همه زارمون مطینی کنو نو گرک تمام حالتان ده مردم گرک ذکر همه را غافل نیم از پای را ذکر نیکری از رونشتی ها نیکری یا از قلبی ها نیست چقدر این حالتان ده گرک دائما ذکر همه تعالی گرک بکن که جان ده ذکر همه تعالی قلبی بنو چرا پیش بو آبدس خانه بو الله چارشو بو نجیس بو جله بو اوتل بو قهوه بی سوپ بو مثلا منافقه سی ہوئی این چیز این جان ده مردم قلب خوده باندر بود جامعه میکنو اینا که جان است مثلا چوچنو جای تمیز و طاهر و نو غفلت جرین امراضی و الله دم مگد که یواش باش غفلتی رایت بگو حضور جری برازی و جری شکل حق برازی و آجان چی بگره بکن ظاهرا جهرا بکنو که زانی یو خیرک یو گوشتای بین شرکه کنو دخیل چی قلبی کنو ذکر یو زانی کنو زان و قلبی تید ذکر رو میکنی او ذکر ضعف مقبولو او اینو زمان ده اینو جهرن کنو و یا که مردم یعنی پیسر او بانو تو همه فیلم بیر از همه فیلم تو بیر اینا به ما همه تعالی بفینی ویدیو بینن از تو را بشناوی تو بانی الله تجمع را بشناوی واجه الله اینو شی
این وضعیتان ده خیر ضعف خیلی صحابی ضعفو پیامبر یعنی این صحابی اهل صفا ذکر جاری کردیم یعنی این منو ایجی این پیامبر این ذکر کرد و جماعت این رونش چیو جماعت آوان دا پیامبر روند نشد جماعت این رسول اکرم وضعیت بعد ذکر خود دخل خود